emikoro yo kurundana sente ezo kombeka ekereziya ya St Mary's Kabatanaji etandikirweho n'ekitambo kya misa eifaza Edgar Twinamasiko bwana mukuru wa Rwenyaga parish ajumirira obwangano mu Rwampara. Ekikuru no kugira tuhombeka omwanya ogukwisara hange kitinwa niyo gora hikemu okahurira amagara gawe ngikahihi na ruhanga. Omukoro ogu gushikirweho abanyishengero batari bamwe na bamwe nka Francis Mwijche MP wa Bweju oyihanangiriza bebembezo mu Rwampara okwebembeza kukora ebyentunguka. Bweju no bamanya ngutakora kibina kurekana hakora omuntu. No basakoro ndo omuntu wa FDC akubura omugasho. No basakoro ndo wa movement omuntu akubura omugasho. Mwero ko kutunga omuntu ayino omugasho tokora kakumerekora. Imbagambira ngo bakorere ki? Bakorera abantu babo. Mwere mwabagani bamu kandi mbahabure bucirukanye. Muboreke bina. Mweri tabemeze kutwija. Twashangime mushazire mukaja ngutundane tukore ntunguke shire tumbekira mizori ya ruhanga kereziya yitu. Nibamwe atagogoro mwataka sozi mutugendeje tukimaririze. Julius Karuhanga umunyishengera habwa Rwampara East kandobira ryo mugenyi mukuru ha mukorogo nagamba ngo district ya Rwampara etandikirweho yo kwera abana babishiki okuguma mu mashomero. Tuyo nteka program twatanze n'ebitongore ngarukiye handi Uganda kugaruka kwera abana bo bishiki kugira ngo basegumana yazo mu micwe aza mu ishomero shomeje aguma yatakuteganisa. Esente miliyoni 25 nazo zibiri nizetengwa kushakara hamwe no kucinga ekereziya ya St Mary's Kabatanaji kandi aha mukoro gubarundineho miliyoni 30. Miliyoni emwe kandi nyinahe mtwaro 5 cash. Kale. Umukoro twaguhendera je twaruna na miliyoni 30 cash kandi Twinamasiko ngwe sentezo bibembeza bitwazana imbezo nyuma kuzikosa kurangwe keza yiti yashakarwa iri kitinwa cyagarukira. Ahabwa TV West ndi area Sarutuguse.